Muthenya umwe thutha wa mwiri wa muihwa wa mwandiki mukaru wa miako Mariam Elmawei kuoneka mwena wa Milihoi hakuhi na haria manyitirwo migwate, itharikira riri no rithiete na mbere guciara maithori ma kieha na mtoto wetu inshallah taala. Mwiri wa umwe wa arangiri yake uria utaroikaine kuria arari thutha wa kunyitwo migwate ni ito icio ni wonekete mwena wa Milihoi Lamu. Maya monekete o riri family ya Mariam Elmawei yugete ati no arathie na mbere kwamukira urigitani wa hakuhi makiria thibitari-ini ya Aga Khan guku Nairobi. Kurerikana ati PS uyu agurarire kiande kimwe guoko kumwe na akigia na mahia maguru-ini make meri itharikira-ini riu. Aikari a gicigo giki maraikara na hahu ya ito ici guku makiuria thirikari kuingirira niguo kugacirithia ugitiri wao. Mimi nataka wale watu gile kichaka kiondoke watu ndio sasa wakora wote wakose mahali ya kuishi. Kama serikali ingeweka kituo cha jeshi kule, hata ingawa ilikuwa iwekwe alafu viongozi wengine wakapinga. Riu firigisheni ya gwethana na ito icio ni abetie iria irerikana gukorwo igitabania cioko cio maramari na gutonya mutito-ini wa Boni. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kinyugo Mwaura.